Gateway sang sentro sang agri-fishery resources sa isla sang Negros ang masunod nga lagawan ta ang Cadiz City. Manggarano ng ining syudad kung seafoods ang ginapangita. Pero syempre, hindi lang mga produktong mapapugal kundi matahom nga mga destinasyon nga pwede ginlagawan sa mga gusto magpahunay-hunay kag mag-relax. May spring, jungle resort, may araman sang waterfalls and syempre agri-farm. Abaw, damo gali sang pilian ang aton mga kapuso so pang ginahulata ang second batch sa nga aton tour sa mga aga, sugudan ta na. Hi mga puso, welcome back! Subong aga, let's have some fun! With us is Miss Julie Grace Batislaon Dominguez, Tourism Operations Officer 2, sang Cadiz Local Government Unit. Lagaw kita, largata pa Cadiz City. Hi Miss Julie! Maingag and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello! Good morning, Sir Adrian, and sa aton nga mga kapuso viewers. Good morning, everyone. So excited sa aton nga mga diskusyon this morning. Abi sa mga kapuso naton nga wala pa nakabalo kun din balang Cadiz since we are being aired all over Western Visayas. Abi i-explicar sa ila kung din makita ng inyong matahom nga syudad. Okay. So, yes, Cadiz City is located sa Negros Occidental, no? So far, it's classified as a second-class component city sa province of Negros Occidental. Located ni siya sa northernmost portion sang Negros Occidental in between Manapla and Sagay. Miss Julie, let's do a virtual tour. Right now. Introduce to us, showcase was the best of the best that Cadiz City has to offer. Yes, Sir Adrian. So, Cadiz City has a lot of spots, no, and attractions. Ang pinaka-famous tada is our Lacawon Island. So, it's located at Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City. So, we also have a lot of natural attractions such as Pacol Waterfalls. And we also have Siwakon, Dako, and Gamay Waterfalls. That's located at Barangay Celestino Villasin and Barangay VF Gostilo. Actually, we have a lot of resorts. Mayroon man kami ng mga camping sites such as Camp Amadora, Aluyans Place, and Dalayapan Agro-Ecotourism Farm. Wow, beaches! Kaya syempre, ang pinakasikat, Lacawon Island. Istorya mga kapuso natin paano malabot ang Lacawon. Ano dapat nila paghandaan? My favorite place. Go ahead, Miss Julie. Yes, Sir Adrian. So, Cadiz City is actually a 45-minute ride kung naka-private vehicle lang, no? Pero kung ma-commute kita, roughly mga 90 minutes siya from Bacolod City. Pwede lang siya kakadto sa northbound terminal sa Bacolod City. From the terminal pa sulod sa Cadiz Viejo Port na idulong na gina sila mismo sa port pa Lacawon Island. So far, aside from the beautiful white sand nga beach, no, we also have pwede sila mag-chill sa aton nga Tauhay floating bar. They can also play beach volleyball. May ara man nag-offer kiteboarding upon request. Tapos pwede man sila maka-snorkeling. Also, if they want, may ara man na ang aton nga island nga available nga mga mashoes if gusto nila magpa-massage para for relaxation na lang yun to complete the experience. Ari mga kapuso, basta gani pagkaon, ilabi na uga, Cadiz City ginayadayon. Hi sa mga inabaklan ko na, Pamilya Ravales. Hello. Namit uga nila. Ano yan, mga pagkaon, mga delicacies nga ginapabugal gid sang Cadiz City? Yes, of course, sir, we are really proud sa ngamon nga produkto nga uga, no? Kay ti so far gi-export gid ang Cadiz sang uga. May ara kami popular subong nga mushroom crisps. May ara man kami mga squid rings, may ara kami crab paste. If you want ang popular man subong nga mga gourmet tuyo, we also produce and batitis. It's a kind of shell nga gina-ferment. So available man na sa Cadiz City. And apart from tourism mga kapuso, abe, Miss Jules, ipabugal sa aton mga kapuso, ang ginakabi karon largest solar plant, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bugos nga Southeast Asia. And seventh, o kung ikapito, nga largest in the world ang Helios Solar Power Plant sa may Cadiz City, Makitaan.
Yes, sir. So far, the power plant was established at around 2016, no? It's considered as one of the largest in Southeast Asia and also one of the largest in the world. The power plant actually was established, sir, because of the move bala for our greener energy and to lessen the greenhouse emission nato ng carbon footprint naton. So far, we save at around 94,600 tons of carbon emission by establishing this solar power plant. It's located at Hacienda Pass, Barangay Tinampaan, with an area of about 176 hectares. Miss Julie, go ahead. Invite our kapuso nga bisitahon ang Matahum. Kag syempre, manamit nga lugar sa Cadiz. Manamit kida mo, makaon nga manamit mo. Go, Miss Jules. We invite you to visit Cadiz City. We are way beyond uga as the product. We have a lot of things to offer and attractions to offer. So, kadto na kamo. Miss Julie Grace Batislaon Dominguez, Tourism Operations Officer 2 sa Cadiz City, Negros Occidental. See you in Cadiz. Maing aga! Yes, sir. Thank you also and thank you man sa inyong team. O, dalala ka mga Don't Switch Channels, padahil lang magtutong mga puso, kaya isa na naman kakapuso, tama kaupunta na sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito ang programa ko na agad, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.